Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z današnjim dnem se v življenje, bolje rečeno, vrača tudi Slovenska nogometna liga, torej prva liga Telekom Slovenije, in vrhunec današnjega dne je znan. To je srečanje med Mariborom in Olimpijo v večernem terminu, vendar zelo zanimivo bo tudi na mestnem stadionu ob jezeru v Velenju, kjer se bosta srečala domači Rudar in gostje iz Domžal. Tule je najprej gostujoča postava trenerja Simona Rožmana, Milič v golu, potem pa Vetrih, Volarič, Firer, Žužek, Širok, Blažič, Balkovec, Franjič, Majer in Husmani. Prva začetna enajsterica v drugem delu sezone. Kaj pa domači? Med vratnicama danes Radan, potem pa v prvi postavi prve postave Vanje Radinoviča, na klopi Rudarja Mužek, Kašnik, Zec, Vručina, Lotrič, Babič, Glavina, John Mary, Grbič in Iharoš. Na začetku srečanja žogo bo torej v igro zdaj vrnil Širok, podaja proti Firerju. Čaka Ivan Firer, kombinacija po desni strani, Širok pred vrata, priložnost za goste, tam je kar dvakrat, potem še skoraj da tretjič poskušal Volarič. Čaka zdaj Žan Žužek, podaja nazaj na desno stran, kjer je Širok zelo aktiven v tem prvem polčasu. Širok zdaj dobra podaja, Firer vrača nazaj, morda priložnost za Franjiča, Franjič in Širok strelja in mimo vrat na koncu Matija Širok. Žan Žužek v kazenski prostor. Izbil je Iharoš, ne sicer najbolj zanesljivo, tu je zdaj Balkovec. Jure Balkovec preigrava, potem ne najbolj natančno proti Vetrihu, žoga je še živa, lepa poteza zdaj Vetriha, Balkovic ima nekaj prostora in zelo natančno podajo. Je šla potem na bližnjo vratnico, tam je bil Ivan Firer. Mimo vrat. Podaja proti bližnji vratnici, Glavina je na drugi strani in zgrešil je Dominik Glavina. Kako natančen je lahko tokrat Jure Balkovec in gol! 48. minuta in prekinitev je na koncu vendarle prinesla prednost Domžalam. Jure Balkovec, strelec za Rudar, nič, Domžale 1. Franjič se namešča za strel, priložnost za Repasa, Repas strelja mimo vrat, Repas v 57. minuti, lepa domžalska akcija. Dolga podaja na Merija, Mer je dobro skočil, žogo podaljšal do Lotriča. Lotrič in Blažič, Lotrič v sredino, tam je Vručina, priložnost za Rudar in na koncu je vendarle Milič pravočasno reagiral in ostaja 0:1. Repas in Luka Volarič. Volarič, Mužek ni zdržal tega dvoboja, Volarič vrača nazaj, Repas strelja skozi gnečo, Zec je bil na golovi črti in na koncu je reševal še enkrat po udarcu Vetriha. Radanova reakcija v prvem Balkovčevem golu ni bila najboljša, kako bo tokrat, in žoga se nevarno odbila in potem švidnila za vrata. Skrivajo kakšen nivo višje in bi lahko v prihodnje igrali tudi v tujini, zato pa se ni odločal kot najstnik in podobno. Vetrih je zdaj poskušal nekaj minimalnih možnosti, torej Velenčani še imajo, vendar pogledajte to potezo znova. Naivno izgubljena žoga, Matjašič naprej, priložnost za piko na i in zadev je Alen Ožbolt v 91. minuti, ali pač, kot kaže, gol vendarle ne velja. In Mužek pošilja žogo pred vrata, pogledajte luknjo v domžalski obrambi in gol! Dominik Glavina, 94. minuta, 1:1 v Velenju. Zadnja akcija tekme je torej Domžalčane prikrajšala za zmago v Velenju. Vse so imeli v svojih rokah, vendar bili so preveč nonšalantni v tem drugem delu. Preveč so zapravljali svoje priložnosti in na koncu Velenje zapuščajo le z 1 točko. Ponovimo strelca, Balkovec 48. in Glavina 94. minuta za končni rezultat v Velenju. Rudar 1, Domžale 1. Pa večeras mogu da budem zadovoljan rezultatom. Pokazalo se po ko zna koji put da utakmica traje do sudijskog zvižduka. Vratilo nam se verovatno to što smo imali period krvavog rada posljednjih 40 dana i
to što smo ipak želeli dosta pobedu, bez obzira što nismo uspeli da pariramo u igri ekipi Domžala, koja je u ovom momentu bolja. I čak smo rizikovali izmenu isključivo sa visokim napadačem, rizikovali smo i centralnog beka, smo poslali poslednjih par minuta u napad, tako da nekako u utakmici kad tražite sreću i kad je zaslužite u dužem roku, onda vam se nekako i vrati. Međutim, definitivno su Domžale kvalitetnije u ovom momentu. Trudit ćemo se da u narednom periodu se fokusiramo na našu igru, da popravimo i da unapredimo, da se smanjimo što više tu razliku. Bez obzira na njihovu dominaciju, imali smo nekoliko situacija u toku utakmice, naročito iz prekida u kojima smo mogli da ugrozimo i da postignemo gol i ne bi bilo ništa čudno. Specifična utakmica zato što primali smo gol kada nije bila situacija za to, a situacije koje su trebale da budu krunisane dobrim akcijama Domžala i da primimo gol nisu bile završene na taj način. Međutim, imali smo, doduše malo, ali smo imali nekoliko akcija i mi šansi da damo gol. Mislim da je to malo i da moramo još da budemo svesni da ovo takmičenje traži od nas još više napora, naročito u posledu lopte. Sigurno smo nekako razočarani z rezultatom, kajti mislim da smo celo tekmo nekako dominirali, bili boljši nasprotnik. Žal mi je, da v tem času dominance, da nismo nekako šli na 2 zadetka prednosti, kar bi lahko, bom rekel, tekmo pripravili umirno do konca. Želel bi si, da se napake, ki se nam dogajajo, ne bi ponavljale in da se ne vračamo v jesenski del, ker smo pač vse, kar smo se naučili na lastnih napakah, tako da nikaj, glavo gor, čez en teden nova tekma, sem pa s prikazanim zadovoljen.